ये अस्ताचल पाके वनाचम भगवान अंशमालिया सुवर्ण किरण वांशी वांशसँग घासे व सिम हलेला ना प्रकृति स छौ रमणीय शोभ खण्डया छन संगत निश्चित चाला कल निनारिया या ठोच ठोच मुना ठठ सोले आनन्द विमोर जा ल्याउना छन जाफु जामदना निश्चे ज्या फुर्सर कया लेले दरा म्या हा ठौ छेपा खिउना छन सरे ठंक उनी मापि ठा हपि वा हपि छि छि ठा ठौ बाकाउ लागे ठा ठासे दिट गुल अले ठ मचट बना ढेबडुपिन निश्चय छिंजा सिडेका प्राकृतिक शोभ स्वस्व चाहला छन पेखे आनन्द एक तन्त्र शासन जुया छन गाय फुसे वन प्रदेश नापमा जुङ छक छे कोठा सम छिनपिरेटी डुम्मिस मज ताला युबरिता नेतले लाट या समुद्र थे गम्भीर जा ठौ भविष्य जीवनीको पोफिका विचार या टलिन जाजन वइ ना ख साधना चुना जुङ वन प्रदेश छौ टाठ्या आदर्शको ठाख पहाड सरे वस्तु जुना विपि फुक वो लुजुना वइको एजा वो वन प्रदेश ठौ वन प्रदेश जुगमको बरछौ व्यापारिक केन्द्र न जुइकल लिबर की लजवाट वह वन प्रदेश ब्याचनीगो सर पाखे हावना ठीटुगो ऐसा ठनिए पनि नैतिक पतन जुगु मरो ऐस आराम या राज्य मरो गाय मजते लागि छौ बिने कुटी खोले जुगडु ए जुसा अनि पे मुनुटे विचारेला मुनु जुग या मतलब सिक्क जायागो अले फक्को ने हो सुना पान दना ठठक विउनी जफ्टेसन जक भुजया ढेगु ठनिए चलन मखो अनि पे फुक्क मुनुटे जाफु जामी मिसा त्यसमा अर्दाङ्गिने ट्याटौ खैट 100% चरितार्थ याना केना जमुडो गुम मिजट नापा भुमनी गुम छे चुना ठाजे थाना चुनी ठट मागो साटन थपिन्छ डेकी गुबले विदेशी लन पुंगो मोरो फुनी मागो आपसेट न मोरो ठौला बल्लाटले मेपनीको चाकरी याजी मागो न जामरो तर ए जुसामके आत्मगौरव भावना पिने मुटुङ पिमुज मुआमरको छुकिए चिवा चर्चा मरो बखट बखटे नखचक माने नाचङ दो लहर बर जना चङ दो टाठ्या टामल दासा सार्न चुना चङ वन प्रदेश ठो नेपा दिए स्वर्ग ख सार्न न सम जाफिया म्या ख जापो तर सहरीय वातावरण बाहनको बोलिन टुङको म विजया म मुआमछु म जाहेन या मसे टुङलो वो निनीसम बाबु साहब चाकरी हुने मामा ले नेट का नाउ तलब दो तो ना वही जागिर रुपये मखो निनी नुनु पिन लेस्ट हया बिगो चुलका बिगे वइजा साधना बोके ठौ जाई बारे गोकम छिन्यन तर बोमेसा गुबले ठो जायना ढगा ढाउ मखो वो म्याइ त न्याब्ले ओगो ठौ खलना ठो खैट कोटला छै वसु ठो ज्या वइको लागि छोट रंग नैतिक पतन ख ठो ख साधना सिल्के साधना वो वइ बिचे छौ त जागो गाडै साधना वइ जाई बारे सिलता वइ मुने छौ टरंग खाजिरका व ठो लेब जुल से व ठ म्याट न बालको उष्ट खनन मलाएर ल छा म्या नपलट के हो ठारन हो साधना त वाइ ठो चालकना ग्यास हो ल व बिचाइ त छु वइ बोट सुनाना वइ बारे मबिउ खनला तर व ढाछ अझ छु जाया मरो जरुर मेगो छु कारण दे वइ मने ढोबजी वाला छे सुनिन पि मरो मा ढासा बो ढासा दाजु ढासा वे अफ सम वइ मे पि सु मरो तर निनी सिबे न ठौ वइ ख्वा छु वइ कारण छौ मेगे ख बोयु विवाह मखो ठौ सुटे जुगो घटना है वइ मन कोटुगो ख निनी याथे ठौ न सुतना पा दक्षुको टाबले साट्न लकाउन ठान न्यन सम र वन प्रदेश जुगले हे बाकैति थे उखुबुनी मा याकस मिसमचु वनिगो न ज्ञान है पु उकिसन छुन है वनि मागो मनोट न जुडुगो है मुखने ओके साधना व पासमे निम न पाउन निनी थे पे सुनको वन ल्या वबले साधना खछु त मसु छाथे ठोकने जिम्वा जिखन टावा ग्यासी वेको ठारन उठे जुइगो जिखना न्याब्ले तापके चुनिगो छा जि छ बिजाना सुरे बच्चा चच टामेसा नौनाल जी बिजाना या मुक्त मोटी न सुया ल्याव महो गुलिपो या सौ सुरे गुली मुसुम थे छुपोया माउडो सुस छिमके निना चुन माला सारना सरल नक्साली सबल निमसा मुसु थे पोय नाचनिका छिमसा सुसिले साठासा सारना कोटोल पुर्न पा भञ्जन टचा म खला ठुके जे टचा माउ छुदो उन छिपिना प ताथे हला छछा टचाइ छल झन लेट है ठठेल खने निछेउटे यो बालक तारे छु क्वा कन्ठा नाचनको बच्चा झरको चाहिँ सारना तल अपासका यल्ला बालके निन मास्टर वल्ला बच्चा जिना टचा डेमको सो ढाक्छ था छु खठपाका या न बालाला कासका बालक न छल ल्यासी जुइगल ल्यासी म्याम त छेटे आटे मुजल छु छौ बन्दोबस्त यामल त हो पिर जुइका टोकी आम जाउ मामरो खलावेम दे मामरसा जुमके छान्यावे मल्ले बच्चा हिस्या ठ्याना का छल पेन न उनी मोट जुइका छल आ जन खुशी
बाकी पूर्ण या मला हँ सारना लो छपसक या उही खले छका बिल गाचना ख्वा होच ख पासमे स्या सार नै त सोट छे ठौगले सारना ठौ छे हुन पास पिन ठौ छे सुया हुन सारन न पासमा टाउ खमुने गुनगुने याना ठाउ न कोठा फुनगुन हाला जङ टाया सारने छक ग्यास वेकल लिपो अभ्यास टाया ओ सुरसु ठाउ न सुखला नाचङ जिरका मुटी टया सारना ख बैगले डिका टिजको उखे लिक्क चङ कोठा हुन अंगलिसिन ढाप बियाचुन आमख मवालका वंग खङ नेटना छ्या ठौ जे छटखन ल्यारका वइगो अपृत छन नौना हल सुखे उडसुट पूर्व सारनी बोन नन छि म्याछम जुटा मुखला सारनी न्याप चिं सट ख लोकाउना जुन तिने छा छुटै माउथे जिला अबले मुजबले खनको आला ल्यासी जुलजी गोर डथे मुसु गोर डथे लुमम छिनखुर चिन नेरचिला डजी अठिया जुइगा बि ख मुजु नलाले मुजुने आया मलिका हठा जुइन गल ल्यासी म्याम ज अठे लनाटे ठीक मन हठा जुया छ्या छिमिटे निति ठटेल खने नो ब्या धाइगो जुगो औकाट फुम हो खला ख तर बोय डटी हेनल छमनिम दैनी विलास बाजु सु होला वेकट बिगले छु सुविलास बाजो ठोखन ना सारनी त चुपिन सुइथे ल वो मनु खना पाल्टलन से टप्या होला कोठावना छ छोर मुक हकिला दिथे मुटी होला तर लोकाचार हो शिष्टाचार्य भावना वइ त अठि मयाकल उकि सुमको चुना जुन ज्या चुङ खन्जना चुना होयका टका तुस टकाउ छेडुम विलासे परिचय ना सारने बोय ख्वाय उने पनाउन सारनी मुने छौ टहरङे संघर्ष ल महसुर गुन्ना 12 मासे एलागुलो उकिस्न पीरे पिनेर डेडुङकुम पुरा उजामेस्या सारनी टप्पै नलाग्यो होला तो सारनी बो चिम जे हाज ख चिमिटेको ठटिया हेला जुइको स्वाभाविक न ख टमी पिन्छन चिमी पिनेको हिजको तुनि मकी इमेको इज्जत न पा होली मिट्टा सनियो ठौ समाजे ठजाउ जुसिले सुया छुलगे जु हाना दुनि खन्जल तले जिटा चिटु बुझे मजो छा उनमुचे उमेर पाक्न जुइ फैला हाना बच्चा चाल चलन बामला मिस्टे थाजको जुय टे खन निन्दो पक्कन जिटा सुनाना लखे मिका कंगिटेनका सके थन पम्त लाके हयुटका सिया करपिन्छ ठ्वावो दुठेच मखो आठटेले जिन्सु टाना मफु अछको बिजाना यानास्वे जिसले बिजाया मागो खछुया मुर्का गनगनिए पनि छला ठ म्या लाग्ट सुइचुन जिला उकिन छिमुनु न जल उकिन सार्ने त छटा खटा जिउटा छिटन छु सुइ पिन्ठा लाके दस जिउटका आजको थुली याक्न खलावे ख उकिन लिसन याक्न माओ ठेक ठन तासा जिन्जको जिउ ध्यान न मजल न्या तासा वइ पास पिकेच गर्न ल न्याना सोय मल का पास पिला मिजाइ जोलिन जोपि पास पि इमसा वइको फुक चाल चलन सियो मुजु धाइए मखका वासा जक निंगे छेथे जुए एसा कनेस कने चास रे जो जिटा छु न्याब्ल्या वारासा वे बरु छि ठुके बालको बिचाना दिस खटा जुठा जको मुख अझ धामल तासा ऐस आराम चन जुठा हन टरपि मुनुटा फाछिक पनि म्याय वन्दुको मयोट एक जुसला जो छुलगे जु न त टैसा तो छिक पनि म्याय निन्टिला छौ टरङ मोक रासा जो टाटा लाका सवेका वो मुनु अन वन सार्न तले हुना जाठो हुन बोमला विचार सागरे ठस पाया जुन युवा जनाया केल जनाया चास्तयुका नु होला जानिया चमेसे मने खाली सार्ने ब्याजको लुम्ना च्वास नुले ठुन्दिना जुन वइ ख्वा खुस न छा ठौ पच गरखेस च नाच व मनु सुले वा ठो ख सार्ने वइ नुले चुपिन सुथे जुल व सार्ना न खन्जिना चंग दुडकासिल अले म्याइ नुले स्याइदगा छौ टोटल ख बाप साहेब थासा व म ठौ छटा ज्यामोसे मगारका थाव हो बोमेसा खमकंगसिया थमेस्न तल जे नाच जो फुक्को खन्जिन न ताते मिस्टर तेपे पेन मोसे मगाट यो कर लवा जिता बिया छ्या छ्यावा जिता सुना जाठ्या निकी सुना लकया बि म्याइगो मुच प खना वटा छको खे मास न होला अन निल मास न होला अले वाको छना तल थोला जिम बिचाया खंका सार्नी मुने ठुली ख सन्तोष मुजल तर बोइ न्यने ठौ ब्याइ ख कुतुकुला निने न गटे बोमु जाने श्रेका क्वाया लफना प्याउन सार्नी त ढास थय ख ह्याका न वो उइ थेजल ओकेले फुक्क प्रकृति हो ठौ यो बन निला चुन न वइ मन खुइचौ हो ताथे तो समाज मिस ज्या जन्म ज्या छौ भार ज्या न मुख हो जि देहा ठौ बाइट आनन्द ज्या न जिगो पलेस क्याबु जुस सके बाइट ठा ठाबी म्याम त टाइम छे लक्ष्मी ख तर छम डाँड मेसी छे जग गन डाहा मुर्सा अन गठि जी भई मिस टाइम सबैटी टिसा ख अन्ड मानवीय प्रकाश ख थोला ठाटा जका ठौ जगटे मिसे त टिसै बोल न्यानात ल ठौ मिसा मिजटे बास्ने नेवस जक जुयाछन लिस मो
सार्ने विचारधारा पल्टन ल वायुको दुःख जुग छन्छन लुम्ना हुइजन वटा मुया मास्टी मोल छिप छपकया यखना सिलटे हिँड्ने जुन वाइटा लछु पच्चा है कै निनमाली महो छन्न सिए भने नापसिला लिपसी निराशा उता कुकुको चित अले गाछपुनिया प्याउन अबले वइको न्याप्ने सुना ढैचो ठेचो छ गनुन्टिन हो आत्महत्या थोला टरङ पाप ख पाप सचुले छा पाप छु मखला ठौ मानव समाज गरिब टेको शोषण जाचन ठो पाप मखला ठौ धनी बन मिस्टेको सत्तित्व शंकाचन ठो पाप मखला यदि पाप खसा इमटा छु दण्ड बिल ठुके दण्ड मर्सा जिगो पापिया न दण्ड दैमको जित पापिया त छा ग्यामागरो पापे परिणामलाई अवश्य हो ठोला मानव जातीय मुख्य अंश धासा जियो गोलेसे पापे परिणाम जो ठोक जन्मे मुझ मेघ जन्मे जुइगा ऐसा मेघ जन्मे निम्ति ठोक जन्मे दुखस्या चुनिगोला विपद सयना चुनिगोला मुख हो सयना चुनि मुख हो तर ठोइ मतलब आत्महत्या नि मुख हो मिस्टेसन मेघ छुया फुले छा मिस्टेमे अबला ठोयले छंगो टरङ फूल जुगो फूल छा मिसा जीमा मिजा जीमा आखिर समस्यामे न्यू कच्चा ख अबला रगा ज्ञाना गुलिमिस्टेसन छसुरे जुसे आत्महत्या नाकल अझ अबला हेजको जुयाछन आत्महत्या तैले छौ काट ख समाज नपन ल्वामाका अले तिनी मिस्टेक उधार जी ड मिस्टे त अबला डेको पि समाज नायट त केनाबिके मिस्टेसन इमठे ठो मानव जगतीय छम प्राणी ख मिस्टन ठट अन्या जुल्टा आवन ल्वास ड याकन ड समाज कुरिट नपन छ लफु छा थारन या छ मुसिल भगवान तथागतीय उपदेश ठो संसार छौ माया जाल जग ख छौ हलचल ख झिगो जीवने छौ वाफे ख शान्तिला मृत्यु उपना जग ख सुनान लुखै खापा खारखार संगोले सार्ने तान र भङ्ग जुल कुनु हुना सुरगा सो हुन नानी बा मडी गन चाउठे मुसु गन चाउठे वइग इला जुल छा गन चाहे दियो बाबसावा छोय हो वा ढ्वा चाहे सा त ढैबिका जरुरी ज्याथे छ याक्न चास्तका ढैबि रे हस सटा व मनो हो न वा गनवन जिका सार्ने मुने खला त पाँच मिनट गन वनला अथवा मेठा गन वनला ठोकफुक जिवे निम्ति मखला सरासर ठाउना तले झाले गन लखण्डुको ख वहे झाले जना बौमेसी लसोइ जना लड हासा समसान यस गन भयानक सुनसान अबले साले टुसिया चपे मनु त प्या होला चटी सो वेगा मय लो दुलथे चुंक जक सुइबले ख्याथे च छ्या म्याट नेमा नेट ढिबकमा त जायामा उगिस्न गरिब टेसन ल छनिया अपो जायामा सार्न न छम गरिबे म्या सार्ने मुटो अनायास प्याउल गरिब टेगु झ्याले ठो मनु जीवनी परिभाषा ख तापको मनु छम वइ चौं खण्ड त म्याइ ब्याइ चिन्ता रुपे एलाका टेड्डे चुका छेपके सोइ वइ चम ठहे बो हानच क सार्ने मिखे निने वय निराशे भावना दनाउल तर वाको छना बसना बिल मने दृढय त ठो राष्ट्रिय समाज नपन लह्याल व्यामा ठुके नाया ज्याज पि निमसम ठेवक हेफना टमी ढाका छ पनि छ कोहे छुकिमा छेकोसँग बोम ठेन नुकल सार्न बया स्वाना क्वावना खाप्चाका हुन वा छम्मनु व बोमे से ढासा न्याप्ने खय ड्वाम सुरसुनो ठाउना कोठा ड्वाउन कोट टोटल अले झालेवना सुमको फेट सार्ना हाना ताल मनु छमु गन बाबसावे थास सुटालले छौ जरुरी जादुका ताल उटा लुमना होला उकुन छम हकिर काटा हो म्याइ खैना फुक जा अठे जुल व जाइना चुङहेन ल म्याइ निम्ति म्याइ सुखे वे ठौ सुख ख ठ स्वर्गीय पत्नी या अन्तिम फिच पूर्ण या निम्ति छिनपिर न्य या फुक ख वे न्यन चौ होला